Ki nongtrai jo kamamlu chera Siemens Employee Union hanik sngi kala kentu yak sorkar kerpang yo menteri rangba kejela konrad sangma ban perkhat lem na kabenta ki nongtrai ke MCCL ki batrai kum ki contractual basis ki trainee bat ki wei ki bomdei ki nongtrai bopura bat ban yarap bisa lem na kabenta jongki bakin la ban penbiang ya ke yeng kesem ke jongki nagleng president ke MCCEU uba penskam lengdo habakren bekinong tho khobor ne kesngi hadin bekalayo ban IT ya ke memorandum syau menteri rangba ulapan pau ya ke jingkublei ya ke sorkar kabala pelat kloi ya ke skim ke bagi lamang na ke benta ki nongtrei ke MCCL bat kentu ya menteri rangba ban pelat no saya kelas installment kabadai ban yo kena bikin la ban pendon kam na ke benta ke jing mentoi jongki bat jong ke yeng kesem ulakan turu ya ke sorkar bahkan perkhat lem na ke benta ki tu ki nongtrei contractual ki trainees ki balatrai ha ka MCCL. Ulaong makidon ke jingkermen balada ke sorkar kan ai klo ya ke song pisa ka baki dei ban yo kan long ke jingmentoi baki nongtrai ka MCCL kin la ban yeng hala ki jong ki jat bat kan long ru ke jingerap ya ki ya ke yeng kesem ke snong ka thau bat ya baro nagaliang usketri ke MCCEU uba Arnold L Thaba ulayatu bak sorkar kalai rap bat kabasa mentaga dei satang kelas installment bat kentu yek sorkar bahkan pelaj no kloy yaka ula berap daga baong bak sora kala kiu bha menta ha ka kam jungo kai perthei bat kidon kinong trai ke MCCL ki bas ngau tenat hai ki kam jungo kai ka jing pelaj ya pisa kabasa kanlong ke jing mentoi shibun na ka benta jungki ha bai dei kinong trai ki badai contractual bat ki trainees na kaliang uba Arnold ulaong bakim tip la ke sorkar ka don daka wei jing temu ban yarap yaki rai kum ka kanhun ka kerpat yak sorkar ban pai kmat lem bat yarap yaki namar makiru kidi kinong trai ke bala trai bat kentu ya ka MCCL ha kisnam ki bala dem ni si office MCCL bat apo office jom CM kalau mengu ya ka memorandum adin bangle syom ya ka cingalang ka lain tadi kadau khot kaki jing lang bateri kalau nomor ba kwa ban ai khublei ni kong siap ya kan government management ibaro ki beli don kiti ban yarap penyo ya ni itu ka skim bala penyo khap kloi yang ni ya pembelajaran pendap di yang pemerintah di wan bu ya ka jing kerpat kaji kublai ni kom nama bakal lomba ala pendap keluar yang ni kaji sya labu adu asnam pendap ya kini skim ti pedang yo kani nama asnam ko sistem atli ki installment la pendap ti ngalong kublai ya ka government ko ba ko la okne ya balo khoi ti bala dan benta man ya no senyang kani yang ti ni kublai ru ya ka government ka bala ti ban harap ya ki supplier ya kani ru labu di bukti di du yang apa kejoki Islam di tani yang bertaruh dari yang government kembali Arab nak tas kawai du di tempat yang sistem bahkan perkat lang di kontraktual di trainees nomor kini ki ha atau katu kema kidai madio skim di ni kerpat di da kerpat jur bahkan perkhat lang ni kini ru nomor kita ki part parcel kita ki beta ki jong ngi ki para nutre to sulong ki dei ki permanent di ni ngai skam ma suka ka bisngap ni ko ba kala yarap ni kini ru ni ngai skam ma ka ai ki yarap ti sakawai pat ka point ba ni wanbu ya nama berdam ni si kalau ba ka kata ka di nomor ba ikwa baka government kan kampus state no padala au ni apo ni usnam man clear no ikanika skim nomor ba kumapi tip pi UI pi penaru ba yang keturusin kusora ladi gawe di napdeng para no tribun hi ki balaya pai khmat sya ketu ka liang wat ni kemen ba takajing ai kloi ikanika kasong keba kidai hok magyo kila ban yang keluar kalau kejap namar kamdei ba tang maki tang kinok trai kin yo namar lada kawan ka
jingkala haka yang ka tourism kindon bentalang maki tak baki long pun ki projek maki sina ki tourism oriented tinakani ka jing la ki ki parang trip ki pai mat sekali ko yang kan long jing yarap umdai tang ya ki kay kasem ka jongki kan long jing yarap ya ka dong kasinong ka majap ya ka still i boro ko ti kini ki point ki bangi mat nak dari sini bangun bu ya ka mengondong ICM buat ni bu ko appointment ba pada i dalam di kenup yang ini banyak keren ini ki point ki ba bidang community perlu i wan man bu biang cepat dia government mo kalau Iraq ni permanent employees bedai kejumpai kalau ya untuk skim mo tang ko nusnem balai keren semat ba bila suka apply early installment te ko basa gede tang ko installment ba turu ni wan ban khmat ban kerpat biak ya government du dalong bala apply no employee nomor ba bukti i ka sakar ha ka jaka ni sora kala le kham ha shu ya tourism bena kalian ni jogi no play jungiru idon di bala ban startup ni business no ya bede balong related ya tourism kemudian ada kala pun pelai ya gini ka bisa ni kelas instrumen si ini ke jengku di peran terjungi tiga poin ke apa kalau beda buat itu di kontraktual casual di trainees kita trainer di bahan tahu biru yo se government kalau don plan nak tajuk biru untuk nilai dari kata pani hari start government mereka jual jungi ha kan kuat mak kalau mangin kepat dalam kepala se ngeram kaplo wa biru mau maki deki part pasal jungi no trade di bala contribute ya plan bun kita memang komersial memang plan kadangnya jadi maki di bala trade storm do te nge kepat hak ya ka government nambah sebisa dan beram jungi kena sama plus nok taru lagi nakalian di managing director naga management di in berkat bagi usaha bro beda mental mo bikin yarap kanang na kapunta sa biro nomor ba ni kung perang susang ka thani ro mo idan taksupya sa jor hoy kasi ang naglen jumi sukar kala le bhai ni rai kung perang susang kung produk prasna ng so biro idan ni bata sa sukar le ya indian na kapunta sa biro lebat kawin tang ibaga ibon project kepada ibu tourism kepada government kala manra tu terus kami jumi posara ese kala mundan na ini nila ang pilisi kumya tu perlu kejemiru kalian kai kam kai jam dan nanti dulu kelak dengan tiru nambah listnya tim long tilam emlang gila yang mari jom kejat mabun apa inspiru ladon lagi jom family ladon lagi kon ki exam tang tai bagi kepat teman buat tang buat kita sungguh diberi buat komentar diberi begini di supplier pula ya slam tamu kalau di bel di sepi lagi iwak sokar kalau lihat nokta biru tinggi aja buram ke perawa ya government ru ini komentar bakal kan nokta biru